تو لە نێپالەیە ئەردهەژێک بەهێزە 7.8 پلە لە گوندێ تەخست و دەبێ گوتە کەسێن مانە ڕزگار بکی. ئەو لیستۆکە ڤیدیۆیی بناوێ ئافتر دەیزە گۆ لەسەر بوویەرێن ڕاستین یا ئەردهێژە نێپالەیە گۆ دۆرە 9,000 کەس 2015 دا لێ هاتبوون کوشتن. من ساکدۆ ئەو لیسکاشانی کەسێن لە فەستیڤالە Games for Change لە نیویۆرکدا. دما من بەردهەژە نیپالێ بهیست من بریاردا لیستۆکەکێ بەئافرینم لەسەر چیرۆکێن کەسێن ڕزگار بووی. نوها لیسکن کۆمپیوتەر نەبتەنێژ بۆ کوشتنە مرۆڤێن خراپ چێ دەبن لێ هەروسا ژیش بۆ و مرۆڤان بکێشەیەن جواتی بناسکردن بدن. لیستۆک ئەما چاد لەبنز بۆندە لیستکوان گۆ دەدن زارۆکێن گۆ باوێوان لەشکرێ نازی بوون پشتی شەڕێ جیهانەیە دویەمین. براستی ما دخواست کو ام بهێلن خەلکوه بدن زارۆکên di dema şerda çêdibin û li ser rewşa wan agadar bîn. Ew îro jî kêşeyeka pir mezin e, wek mînak zarokên ku bavên wan endamên Daeş yan Boko Haram in. Çêkerên van lîstka dibînin ku lîskên kompyûter platforma herî baş e ji bo xurtkirina têgihiştinê. Ew tiştekî gelekî xurttir e ku mirov di van kêşan da derbas bibe û demê ku tu bi lîskekê dilîzî, divê tu bibe beşek ji vê lîskê û bersivan bide û ev tişt dihêle ku mirov tê da bêtir çalak be. Pirsgirêka welatên ku bi pêş de diçin ew e ku gel naxwaze ser kêşeyên xwe bipeyve. Ji ber ku fedî dikin, xelek naxwazin kêşên xwe bi mirovan re parve bikin. المانا فاسح دخوازه که گوهرینک چه بکه دریا اپ یان یور ستوری تلر یا که دهله جنن هندی کشن خوین تندیا ناو ماله بمروین دن را بکن. چیروکن وان دبن وک پرتوکن زاروکن که دهله هر کسی گوان دخوینن جوان فیر ببن. جبو پیدا کرنا همی چاره سریین بو کشن جواکی دوی اف چاره سری جناف جواتان درکون و جبو ویجی دبی کو گفتگو لسروان کشان بینکرن. و چی جارا گو پیو نکار به گوهرینه چه بکد دبه گو لیستوک تشته هری باش یا پشتی وی به.